I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video na Cyberpunk kanalu, moj ime Kobra i danas ću vam pokazati kako odigrate PlayStation Portable igre na vašem desktop ili laptop uređaju. Prema što krenemo dalje, svima vama koji slavite Božić po Gregorijanskom kalendaru ili ti po ovom vremenu, po ovom kalendaru na 25. decembar, ja bih želeo da vam poželim sretan Božić, da ga proslavite u zdravlju, veselju, sa porodicom i najbližima. To bi bilo od Cyberpunk tima, hajde krenemo. Prvo što treba da uradite, dodate na logrooms.com. Opet, gore na navigacijnom meni pod emulators imate PlayStation Portable s leve strane predsjedno. Onda u masi ovih emulatora, pošto ih ima jako puno, treba da skinete PPSSPP1.2.2 emulator. Ja sam ga već skinuo, iznosi 14,7 MB. Inače emulator radi, ja sam već provjerio. Potom da skinete neku vašu igricu koju biste vi želeli da igrate, odete na ROMs. Opet predzadnji s leve strane PlayStation Portable. I da izaberete neku igricu. U ovom slučaju već imam skinuto dve koje rade. Ali mogli bi skinuti neku igricu tipa Dragon Ball. Dragon Ball 200 MB može. Kliknut ćemo na Download Now. Sačekati par sekundi, izabrati Save File. U ovom slučaju će to biti na desktopu. Save. Dok se to skida, znači minut i po, otvorit ćemo. Raspakovat ćete emulator s desnim klikom na sam rad, Extract to PSP. Ja sam to već uradio, pa neću ponovo raditi. Ali kada otvorite folder, treba da vam bude ovakvi fajlovi. Ako imate 32-bitni operativni sistem, preporučeno da otvorite gornji fajl ili ti bez dodatnog broja 64. Ako imate 64-bitni operativni sistem kao ja ili ti Windows, preporučujem da otvorite njega. Ovdje sačekajte par sekundi. Inače, emulator je malo da baguje jer ti sporije mu treba da učitava igricu. Evo ovako. Kada ste učitelji prvi put otvorili emulator, dobit ćete ovakvu stranicu. Biće vam ovako. Šta treba da uradite? Treba da odete na Game Settings i Control Mapping. Otvorit ćete to. Tu će ovako klirovati sve i treba da podesite vaše komande. Pošto sam ja klirovao, ubrisao sve ili ti vratio na default, ja komande više nemam, pa ću ponovo naštovati. Pa idemo gore na W, dole S, levo A, desno right. Onda ćemo, krug će biti na 0, X na 1, kocka na 2, trougao na 3. Start će biti na Enter, Select će biti na Shift, levo će biti na Q, desno će biti na Right. Imamo analogne komande koje bi ja opet voleo da podesim ako mogu na... Ja ih nisam probao na VASD, ali evo probat ćemo i treba će vam ovdje Save State i Save State. Load State u stvari, ja sam izvinjavam. Sada se ja vratim do gore, ja sam uspio to da podesim. I kliknut ćete na Back.
Potom, sad u mom slučaju je raspakovao igricu, pa ću ja spustiti prozor da raspakujem Dragon Ball. Onda ću ja namestiti ovaj redoslijed ikonica. Tako sad kad je to raspakovao, vratit ću se nazad. Idemo ponovno na Game Settings i treba da odemo na More Settings. Ovdje u Graphic sekciji imate tipa da uključite VSync, Vertex Cache i tako neke sitne opcije. Naprimjer, anti-stropping je uključen automatski na 16, ja sam ga stavio na off, što mi pomalo smeta. Uključio sam FPS brojač u desnom uglu, to ćete primetiti. Smanjio sam audio na 4, mogu ga povećati na 5. Kontrole smo već podesili, što se tiče kontrola vi možete podesiti i vaš joystick. Sada sama konačno kretanje igrice. Ako ste to sve skidali na C particiju negdje ili na D, nebitno, zabrat ćete tu particiju. U ovom slučaju vidjeli ste sam ja sve skidao na C, pa ćemo kliknuti na C, Users, korisničko ime u ovom slučaju uHost, Desktop i došli smo do Desktopa. Sad ja sam već probao neke igre i vama zipovi ne trebaju, to nemojte gledati. Gledajte ovo gore. Otvorit ćemo Dragon Ball, znači kliknut ćemo na Dragon Ball Z i samo ćemo kliknuti jednim klikom. Igrica se pokreće, vidimo da je izdavač Atari, Funimation, Okratron, naravno ja to sve skraćujemo s dugmetom Enter, da ne bi gledao reklame. Gore vidimo da nam se FPS vrti da nam se slika vrti u oko 50 fps-a. Udaramo Start, idemo na New Game, kliknemo X ili ti dugme koje smo podesili. Ime treba da izaberemo, ja ću izabrati CB kao Cyber Balkan. Pitaće da snimite, naravno snimili smo. I sad treba da izaberemo šta ćemo igrati. Izagrat ćemo Dragon Road. Ja nikad nisam igrao PSP, nisam ga imao, tako da ne znam. Ako je ovo smo prošli. Pretpostavljam neka borilačka kao Tekken lupam. Aha, znači igrica radi, vidimo nema seckanja. Igrica radi, ja sad neću igrati. Onda mogu bi... Nebitno, igrica radi. Pa ćemo kliknuti ovako. Ićemo na Emulation u najvećem meniju i kliknuti na Stop. On će nas vratiti u neki deo. U ovom slučaju samo mene vratio nas je u folder od igrice. Da bi slučili drugu igricu samo treba da kliknete na strelicu nazad, idete gore i izaberete drugu igricu. U ovom slučaju će to biti Tekken 6 koji isto tako vrti oko 50 frame-ova. Naravno, frame-ovi opadaju, frame-ovi raste, to sve zavisi od vašeg računara. Ja sam Tekken probao malo pre i opet ću ga
probati, znači ućemo u igri. Ja se njam nije oko 50, već 30 i nešto, 40. Inače ovo je Tekken 6 za PSP, 30 frame-a. Vidimo neko seckanje. Inače igrica radi, igriva je. Naravno, ko je željan da igra Tekken 6 pod ovim uslovima, on može malo podešavati u opcijama. Sada drugi način učitati igrice u emulator, idete na file i load. Treba da nađete gdje je vaša igrica smeštena. U ovom slučaju ona već na C. I ja ću pokrenuti Assassin's Creed Bloodlines. Izdać za PSP. Ako se dobro sjećam, igrica je smeštena tek nešto posle prvog dela. Znači mislim da igrate još sa Altairom, isto od kompanije Ubisoft. Znači ja sam u igricu ušao, ali me pitao za tutorial, kliknuo sam na tutorial. Igrica je oko 30 frame-ova. Sad vidite što sam uradio. Ja sam uradio to da sam podesio dve vrste komande na jedne. Vidimo da igrica super radi. Ja sad neću igrati, ali to bi bilo to u vezi PlayStation Portable emulatora. Ako sam vam video svideo, ostavite like, share, obavezno kliknite na dugme zvonce da dobijete obavještenje. Naravno ja vama još želim jednom da poželim sretne božićne praznike. I to bi bilo to. Vidimo u sljedećem klipu. Ćao!